Bà số đấy mong bọn này chẳng ở video này nhưng hành biệt bài professional mode chẳng đầm bay bao professional mode bán mong bọn này select là account này bông phone trong bác hay bông phone vô máy đám hay bông phone vô cái turn on professional mode này có bán rồi có bông phone green lên này các bạn này mà những ai turn on hayនឹង turn off បានបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគេ turn on professional mode សម្រាប់ account ដែលរលុយទេសម្រាប់ account ដែលយើងអត់ចង់ធ្វើការរលុយធ្វើការអីទេយើងអត់ចាំបាច់ប្រើបើក turn on professional mode ទេបាទហើយនៅពេលដែលយើងបើក professional mode ហើយគឺនៅកន្លែងcolumn PM នេះគឺវានឹង load ពី on បាទបើណាអត់ទាន់ load on ឬក៏ off នេះមានន័យថា account ហ្នឹងអត់ទាន់បាន check ទេបាទអញ្ចឹងបើករណីដែលយើងបើកហើយគឺវានឹង load on ឲ្យអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងturn on professional mode គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនឹងប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត